Riżultati pożittivi ferm għal Malta fil-qasam tat-turiżmu is-sena li għaddiet. Stqar dan il-Ministru għat-Turiżmu Karmenu Vella waqt konferenza stampa li fiha jingħataw dettalji dwar it-traffiku tal-ajru, id-tbassir għas-sena li ġejja u l-investimenti tal-ajruport. Is-sena l-oħra kienet irreġistrata żieda ta' 10.5% fil-passiġġieri fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-fatt fl-2013 ġew il-fuq minn 4 miljun passiġġier. Il-Ministru Karmenu Vella qalli kollox jindika li s-sena d-dieħla wkoll mistennija tkun waħda pożittiva. Huwa fisser kif fil-waqt li Lulju u Awwissu kif mistenni kienu l-iktar xhur b'saħħithom, l-ikbar żieda fin-numru ta' passiġġieri kienet irreġistrata f'Novembru meta mqabbla mas-sena ta' qabel. Huwa qal li dawn ir-riżultati pożittivi jġibu magħhom sfida akbar għal din is-sena. F'Lulju u Awwissu l-Air Malta kienet l-iktar linja tal-ajru li ġarret passiġġieri lejn l-Ajruport Malti. Fil-waqt li l-Air Malta ġabet żieda ta' 6% iktar fil-passiġġieri mis-sena ta' qabel, il-linja tal-ajru low cost Ryanair rat żieda ta' 19.3%. Barra minn hekk kienet irreġistrata żieda wkoll fil-passiġġieri li ġew f'pajjiżna permezz tal-linja tal-ajru Lufthansa. Il-passiġġieri li telqu mill-Ajruport Malti baqgħu jażlu Londra Gatwick bħala l-ajruport popolari u favorit tagħhom. Isegwuh kien hemm Frankfurt u Ruma. Il-Ministru Karmenu Vella żied jgħid li mistennija aktar linji tal-ajru ġodda li se jibdew joperaw lejn Malta, fost dawn insibu l-British Airways, Flynikki, Transavia u Welling. Barra minn hekk il-Gvern qed jaħdem biex jkunu indirizzati l-problemi tal-ħruġ tal-viża għal turisti minn pajjiżi taż-żona non-Schengen. Dan ikkonfermah ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Markus Klaushofer. On the other side, there are markets like Russia who are served by Malta, and Malta is doing a lot of efforts to get more Russians over to Malta, and other like Ukrainian markets, where on one side we had the problems with the visa, and what I'm very happy to say that this administration, this government is doing a lot to help the tourism industry, that these people get a visa, that they come easily to Malta. Intant Markus Klaushofer kellu kliem pożittiv ħafna dwar pajjiżna. These are also not the easiest market, I have to say, and you need to make yourself a name. But I think it's the right time now, because Malta really has the right product. I mean, magnificent wine, magnificent restaurants, the heritage, the beautiful Valletta.